Vidjelica iz Argentine, Luz de Maria de Bonilla, primila novu poruku od Gospe, koju Gospa najavljuje 3 nove bolesti. Obzirom da je riječ o privatnoj objavi, niste dužni vjerovati, no molite se Duhu Svetom za razlučivanje. Ali postoji imprimator od katoličkog biskupa Juana Abelarda Mata iz Nikaragve, koji nakon čitanja poruka vidjelice Luz de Maria de Bonilla, Agustinke 3. reda, rekao da nije našao ništa protiv vjere i nauka katoličke crkve. Te je preporučio čitanje objava svim kršćanima za poruku od 2009. do rujna 2017. Ovo je nova poruka od Gospe. Djeco moja ljubljena, volim vas sve i čekam vas kako bih vas vodila do mog božanskog sina. Ljubljena djeco, molim vas da se pripremite s onim što je potrebno. Da se suočite s događajima koji već napreduju. Već napreduju zbog onih koji posjeduju moć sa zloupotrebljenom znanošću. Dolazi napredovanje bolesti. Moj ljubljeni sveti Mihal Arkanđel već vas je upozorio na ovu bolest. Virus koji dolazi je bolan zbog osipa na koži. Dječice, budite na oprezu. Koristite neven, ulje dobrog Samaritanca, ulje svetog Mihala. Ljubljena djeco, i drugi virusi se približavaju. Sprječavat će vas da se krećete s jednog mjesta na drugo. Štakori su uzročnici još jedne bolesti. 3 će se bolesti pojaviti u isto vrijeme. Reanta gube, bolest koja prenosi štakori, virus prethodne pandemije. To, zajedno sa stanjem pripravnosti usred vrlo neizbježnog 3. svjetskog rata, navodi čovječanstvo da bude na oprezu. Naprijed duhovno rastite. Ozbiljno prihvatite put do mog sina. Budite poslušni zahtjevima očinske kuće koja vas poziva da spasite svoju dušu. Upoznajte Sveto pismo. Trebate paziti na reakcije prirode jer su potresi sve češći. Molite, djeco moja, molite. Ovo doba godine je opasno. Događaju se događaji koje niste očekivali jer ih smatrate udaljenima. Ali suočeni s čovječanstvom koje je tako dehumanizirano, bezbožno, zlobno, kusit ćete gora kalež. Molite, djeco moja, molite. Dođite u mom bezgrešnom srcu. Uđi u moje srce gdje ću te uputiti na put vjere. Na put poniznosti, nade, milosrđa. Tko posjeduje poniznost, posjeduje veliko blago. Djece, oholi umovi srca više će patiti kad se suoče s kušnjama. Moćnici velikih nacija neće čekati. Ljubljeni, Duh Sveti u svakom ljudskom stvorenju, pokazujući im najbolji put. Slušajte Duha Svetoga. Blagoslov koji primate Duha Svetoga je beskonačan. Stoga se trudite ostati na putu dobra, bacujući zlo. Miljenik si presvetog trojstva. Miljenik si moj. Pa majka, štitite. Primi moju majčinsku ljubav. Ljubim vas, blagoslivljam vas. Obzirom da je riječ o privatnoj objavi, nismo dužni u poruku vjerovati, no molite se Duhu Svetom za razlučivanje. Prije više od 27 godina vidjelica je počela primati poruke. Sve je započelo porukama Gospe koja je čula u obliku unutarnjih lokucija. Nakon toga imala je i vizije.